Mbroko to boda ametoke. Ami nombodo twende boda. Lati mubatize ngamubatize. Mtawabatizi wametoke wao. No wabatizi wena no seo. Asifiwe Yesu Kristo. Nafurahi kuona Mungu ametupatia siku hii tutembelee pastor tuone kwake na tulete neema ya Bwana pahali hapa. Asifiwe Yesu Kristo. Na kwa sababu hiyo tuende katika kitabu cha Bwana ibuku ni thutha obwanio. Tutondo muisitu ile tena mumanisi ogo. Anita tena kwenda kwingi ibuku dutoke kumina. Atuduke to mina. Kote chama kiseo cha Ngai ibuku thithi giliothela. Na ende alao ndema tathi ya kuthiwa yuni mwavito kwa no bwanyo. Mkaza sia ibuku thiuni zito kutisoma. Asi imekuvita na una mbati na ngindo tweka nesa anyway. Ninkusoma kuma muswa wambe nginya muswa wa 10 ibuku thutha obwanyo kilungu cha 19 obwanyo kilungu cha 19 mamborova mavinda nikuya itina vyo nikuya itina asoma wao alright obwanyo kilungu cha 19 kuma muswa wambe nginya wa 10 omondo maseo mabutho melo twathima kana mbe na ndeto ya Ngai ya siata itina wa maundu asu newa wasia munene wa nguthu nene itune uiasia haleluya utangio na ndaiya na thina ni cia Ngai waito nondo motyo make ni mawo na ni malungalu nondo nosilile zila elwaya inene ila yathukisie nthi na ulala iwatho nake ni webanisie nthakame ya ngombo ciake kwoko ni kwayo na masia ibinda yake li haleluya na siuki yayo thambata kuvika tene na tene na la tumia miongo ili na ila siumbe ina sithayo mabaluka nthi na mamuthaitha Ngai ula wikala kivela nicho sumbe mayasia ameni haleluya na wasia wuma kivela nicho sumbe uyasia mukumye Ngai waitu inyuonthe ngombo ciake inywe alamo mukia anini na nene na watawasia wa nguthu nene tawasia wa ewu ningi na tawasia wa itundumo ila sievina muno uyasia haleluya ni kwethe wa muya Ngai waitu mwene vina wonthe nusumbikete. Asifiwe Yesu. Verse 7 tutanei na kuiwa muyo muno na tuimunenga we ndaiya ni kwethe wa mutwano wakalaka tena ni mubiku na muka wake ni wise obetie make anengwa kwikia ngwatha katane nzeo ndisu na ntheu nundungwa isu ya katane nzeo ni meko malunga luma theu na ambia andika ni athime alamete twembokani ya mutwano ya kalaka tena na ambia nindeto cia wo cia Ngai. Ndi verse 10 na kwa na baluka maoni make ni muthaithe nake ambia sisia ndukeke nyeni ngombo vamwe naku na vamwe na anaithe maku alama kwa atao kusi wa Yesu thaitha Ngai nundu ukusi wa Yesu ni waveva wa wathani na Bwana alibariki neno lake amen. Musosu wambe na wa 10 wathelanesa nundu cionthe cathela ni kumuthaitha Ngai ani kumeka hata ni kumuthaitha Ngai kilungu chu chambeana itina wa mondo ala mekeka bo itina verse chapter 19 chapter 18 and 17 mondo asu mekeka wasia munene we wika uyasia utangio na ndaiya na vina ni cia Ngai wao waito. Asifiwe Yesu Kristo. Angalia verse 4 na ala tumia miongo ili na ina na ala sumbesi ina siethayo mabaluka nthi na mamuthaithao Ngai ula wikala kivila nicho sumbe tene na chao na tene mathasia ameni haleluya. Hetu Yesu sievata muno kumuthaitha Ngai we mwene chao eweka na ndi verse 10 tuthiwai nake Yohana enda kuthaitha ula mulaika umwete ubo wiva uwonthe na mulaika amwanya ndukanthaithe nundu anakuwa ni ngombo nao na ku yani wa Ngai undusu wa kumuthaitha Ngai ni kumunenga ukumyo kumuweta monene otondo we wikite. Asifiwe Yesu Kristo. Na nundu tuimba andu na nitukothete muno ni kulwa ni monene mangai tusemba tuikulia mutu uyumaba tusembete tuikulia visi umaba tusembete tuikulia nene nitukuyanisia muvea wachumwa kwa mwete muvea neza
tita mwena mubango wako wete muvea itatwe ya vini yange bazita lakini Bwana wapatie breakthrough badha nondo ni moto ngasiana sukulu ne batomeka lakini Ngai kumuthaitha kwa na onene wao wake na kumutonga muvea mondola on the wikitata wikite thayuni wao wako nondo waile. Praise the Lord. Na nimu yake wata ula munene otuma Ngai tumuthaitha ni kana alama muthaitha Ngai makabaluka mubango ni wake musio indi niwe na alama ta muthaitha mone mathukite ote na nimu yake kaba Ngai tukamuthaitha nondo mubango wonde wa thayo mubango wonde na muminukile wa maisha onde we moko ni mao make na no alama muthaitha mebandu ni basio otondo mwana mwana sukulu mwana ola ukwatana na mwalimu niwe wekanesa niwe ola mwana mungendu na mutulu otinda aye mana na mwalimu watendi usuni weka hata no baluka notawona asiai ila mandiko manga imoto asiana mewi ala mekiata mamusiai eventually mwana ola wewa musiai ongipo da musiai etho emoseo asifio Yesu Kristo umana nokotha komana na muminukile museo ona amwa kwanza ala mewi ona si athuku ona bado no metho na muminukile museo ende ni wona watani sana musiai nona musiai yake bata muno ndo ni moyo kwewe nani wamioni endembe wao waku kono mesange muno kwewe na bobe bata muno munene kwa si ala mweba twesobe muno siana situ twikaitile ndo amekwazi tu na tabia siao sito wese kwetha mwana nda ukulio uko ndo no kukia mwana nda kuitia utao ndo no kukia mundu mukaweba mwetu wako wakeva akokea na kuya mamu na mundu kombe bazia we wa nguvu muno nangeina kwa thime ndo andonde meselao lakini akatweka ni wo kena nda ukulie kulio theba ni wa nake nundu nakuwe mumu mundu memusono la mwana watoto na mukule yuna unika hata nundu ngiwa 1 2 3 4 5 ningona 6 7 8 9 10 mundu mosu kwanza ni wasoba muno mundu no yeka lindina mwana na imuta kwekawa na kuthekwa. Praise the Lord. Nundu nake utakulwe mwana ekulio mwana usuni wa nani ngumwesoba asiela tweva pamwe na kwenda ntwenda kusobea mweo use kwenda tuna attitude nzio tuna kiswanyo kisio mwana waku undu wa associate nao nako therefore kilungu ke bata tumuthaithe Ngai nundu alame mubango ni wa Ngai undu ni mo muthaitha babaluka balabasio ine ni wena alama ta muthaitha Ngai mathenda na cia nake na ni maketa akwa na hiyo bani tukona mithemba ya andu eli andu mena eli mamuthaitha Ngai muminukilio wo na mata muthaitha Ngai muminukilio wo na alama mbeto masisia ni alama ta muthaitha Ngai twasia verse 2 mandiko mangi imeasia nondo motio mangai ni mawo na ni malungalu nondo no silele thila elwaya twambie bau kuma verse 1 ginya verse 10 beneno yulua akaeli akameana umwe etwa elwaya are we together no longe etwa motwawa which verse 7 tutane ina kwibwa mutho muno na tuimunenga we ndaya ni kwithwa mutwano wa kalaka tena ni mubiku na muka wake ni wese obetie kube olau pe akaele omwene lwala no longe chao ni mutwawa titi mutwani omana ketiwe mutwani kalaka tena tiko katwani ndi lakini mundu muka usu wese obetie ni we chao mutwawa kike ni very important tueleweke elwaya na mutwawa hiyo kila kifani niki kana balabo umedeze elwaya no baba e mutwawa watu maina mukule kulio kibado kanyocha ndia na mundu mwechao kibado kanyocha ndia na mundu weba ndo wambe mundu mwetende wese mundu wambe kumondo ni mana no ndia tio ende ondo ni mana no chao no ndia lakini usio wa mundu mwewo kava nake amanandese ni wenda muno kwikata komana lakini ndia unazitese nidile hakana zikitata zinazeka la utumani ni wachao wayo ko elwala na mundu moko momo mite bandu bamwe ndo Ngelekany'o ya andu ondhe la maina ini kisa waende lakini mandiko mange metwa waena ini mundu mkawo kalaka tena nika museo betie kamemutengeneza azivyo Yesu Kristo kamefanya nini kamemutengeneza elwaya huyu amekataa kutengenezeka kwa na ini zao siake lakini yu ni museobie
Nilibahatika siku moja kuwa na ndoa kutwanithia andu. Iweza kwithia andu ala nundu ni mesi ni Pastor Mose lo kutwanithia. Masembete mandavye umwetu ni mwitu. Umwetu ni mwitu. Umwetu ni mwitu. Hata ndo mane ondo kweka. Amane no kono ifala. Na ndoko makate wandu meile mamu kalala. Fire moshende I tell you. Fire you. Evo. Ende kila kifani na ate. Mengathi akele tuka ni kaito. Mama yolo na ate. Kuya inge matwani na kivindu. Meokwala. Meonza amane. Madhenge ya meza. Na madhasi lwa na osililo usu. Wamudhemba weba. Usu. Onangi mayalo la lusi meako. Alusi lelo twani ya baya ndauni. We malola wina miaka 60 wina yeso kowe na nzokolo. Nila kwa kudi ngatueka yuni ngukani yandu. Konganya ainge. Konganya ainge. Tatuibo yoba ambu andi seo ndo museo. Yose ndo weba. Endi kwa motuano kono dhea siya maondo maingi motuano. Motuano dhea siya maondo maingi. Nondo mwa tuana na lusi misisi njeni. Wena ola muna waku. Dintituwe yu. Wena ola mume waku. Netola waka na mwetu kivindune. Ayu motuwe katama tuana imbia. Wanda taizo tamwe. Both of you tamwe mutesene. Mwana mwali na muze mwale. Yani mutwana kwa togu wekasi ndo mbingi. Manundo wa mutwano. Siana zeni. Tone kataisi ya itwendeni wa ulungalu. Wanako sito iwe. Sesewe kebidu ligeba kila mwetwe mutwana kwa togu wekama ndo maingedeni wa Yesu Kristo. Heiti na mondo asu ombe na mani mwono ndo otweka. Ilomo isi enusi ya mondo mwakani mwito njozi enda. Nondo yue dha imwetekela. Aye matwana na nau. Imeshia wapi? Hapo. Ona yuzi so yenda ni atweka nendeu. Ona matinda mwene na nende tosia chao. Sia mana. Kipa thukanyo cha iluwaza. Na mundu mko mutwawa. Nichu. Mutwawa ni wewe obo. Na alioka. Amen. Asifiwe Yesu Kristo. Amen. Mandiko mange mbona ni moto ya bolo itu yai. Inyonde ayingi mweke vindune. Tio wende. Ayimweka mondo masani kivindune keba. Na yu kaini mutange tweni mumite kivindune na langi mati woba. Yuni mwale kache nini. Angi ni mati wo sumbeni wa satani yuni mwale kwa sumbeni wa Yesu Kristo. Asifiwe Yesu Kristo. Kumutwano kote odhea siya sindo mbingi. Yesu ni wese oveti ngaus. Na ndana musobya nikela matwana ambo musobya matena ambo twana ndo muzina wa mutwana ni ona weke tata no wokete. Asifiwe Yesu Kristo. Ukipa kanyo tikimutichu kwa lama mudhaidha hangai na lama ewe obona matangiwa. Asifiwe Yesu Kristo. Indi alama ta mudhaidha hangai ona yume okivinduni cholwaya na meko mo manene wasevas tu mnundo motu yo mangai ni mawo na ni malungalu nondo no silile dhila ilwaya tola mundu mka wambe dhila ya dhuki siende na olala iwachao wayo ondo munene wa alama kivindune alama oko owa kebetike kitawa ilwaya na mono malwaya na vya wono kwana nga ngombo siangai ondo ngombo siangai sone kasimbu itumekana imono hebo kwana gwa muno na ndo mamuthemba weba na ningo mwesoba ondo mo treat wa Kristo ondo ne batoneka ondo o treat mwenzako kitha wewe lwaya wekana wekindu kisani ndoi twithinya mundu mwesi Yesu Kristo we kweli wimwetikili aye alama dina siatikili na alama oko weba wa lwaya. Are we together? Ende ni wene asumo oko wotangiyo. The Bible says this verse 8 yolwa ulamu twawa umotwawa anengetwe kweke ya ngwala katane nzeo ndisu na ndeu nundungwa isu ya katane nzeo ni meko malungalu ma ala adheu. Asifiwe Yesu Kristo. Nengi wetikelo wako ndo manike kwa meko mako. Amen. Ana meko mako na tikwa ala asio oka ona kwa ala mate asio. Tikondo ala ama kwendete oka ona ala mata kwendete. Nini seke bina na ncho kitu mive tuvi. By the way dukisie kendo ke tuvi ndo be bina. Asifiwe Yesu Kristo. Pe tuvi ndo be jao. Be bina. Eda be bina batie tuvi. Amen. Kono tona kwekea mundu muthuku. Kwanza yupo wa mwekea uthuku ni weba usu au binie muno we anu ne bobe itubi. Asifiwe Yesu Kristo. Ningona meri ntazo waswani awadhi weba ndo ande isu twanena. Etawadhi no frofrem. Etawadhi no frofrem.
Praise the Lord. Ku inywa la mutwe na maitha menu. Kwanza bone bo betu binene. Inywa la mutwe na maitha menu. Bone bo betu bitheba. Tene mane ko mange mumekulia imukekethia wala mamuketha cia betu bithao. Muthika nesa wala mamweka nesa betu bithao. Praise the Lord. Ku itu bitheba la kwanza be wumu. Huwa kwa manana mondo muye ngai no kwendete. Muye akakenya cheni chao. Chake wanauka muye ani na kwekea. Na wa minondo kweka ukangwekea chai. Sio ni dao na ale ashori ya nani? Sini ndio amekataa. Maana anazikia ndoni. Kuno uwisi na bea ndwengi mezi taeti kilimeka na ngulo. Ngina tuike pina. Asifiwe Yesu Kristo. Ondo wake ili tuswane muno yolwa muminokilio wao. Muminokilio wao. Asu alama mwendete ngai na asu alama tamwendete ngai. Na ndeto hii ni selo tu bika mnona tuka kwatwa ni wia. Tuka kwatwa ni wia verse 3. Na maasi ya ipinda yake ili haleluya na siu kidha ila ilwada ondo dhe ilwada ni dhe obebwa chapter 18 na 17 siu kidha tho thambata kuvikate ne na chao na tena alama mata mdhaidha ngai muminukilio nusu na kwanza wasoma kilungu chote kuma verse 20 ila na mu na ola mwadhani wadho akekwa mwakine kilungu kila cha verse 10 satani akekwa ba mwakine wasiza verse 15 kilungu cha 20 alama masitwa mwa matandu wepuko ndadhayo me chao me mwakine likwazia kana muminukilio nusu ni wakubya tene na chao na tene ende ni wene muminukilio alama dhaidha ngai tisi verse 9 na ambia andika ni ahadhime alame titwe mbokane ya mutwano ya kalaka tena na ambia ni ndeto sia uo sia ngai aive mboka ndiwe kondo wakwa nako. Praise the Lord. Amen. Ati kuna mboga, kuna party, si mboga, kuna feast, kuna sherehe, kuna kukula. Praise the Lord. Amen. Pendo makula sai tu ni tukala tell your neighbor tukala dumwezi tukala dumwezi tukala haleluya na wemwe eyombanye be party na kumbona ndo ndo natavya Mungu. Amen. Amen. Ndene mokwegwa. Na kibadokany'o cha mondo mwiwi na mondo wengolo ni chochu. Ondo mondo mongulu wengolo akoma abaka kaketa wakadhidu. Ekala kadhidu. Ni mobe. Tuende ti prison ende ne wana mondo mwiwi. Ekala mesani na langi. Na madhesa ne aleu. Kumdhidha ngai kwebata. Aikwe chao kwebata. So who are you today mubango ne wangai? Ningona nondo tuyeti kinaitoka kibwatho. Nebato neka ithietwe ukowala waula mutwani. Ngi neke nesame ko maitu maseo ni motalo ambe wangai. Na nimende kuoneka. Praise the Lord. Umewekewa pate. Umewekewa mboka. Asifiwe Yesu Kristo. Ngindi niwe na langi yonde matamudhaidha ngai. Ndiko mange ni motonya muminukilio wo ni kubya tene na tene. Hizo hayo maneno yatutoshe siku ya leo. Tumetembelea pastor tuje kuomba pamoja na yeye na kukwata ni anake mondo ni meki Thīkīmuthaitha ni mweka nesa ni meko maitu ni meko asu alama lungalu alatu weto wa mandiko ni machao mangai. Thank you. Enda ku acknowledge in Gloria Nyan George Nyan Joffrey mususu woni wa manjinde. Thank you for coming. Nondo dhaidha kuonge lakini no kwataniana ito mondo ni meva mondo ni ya may God bless you. Mutietio asifiwe Yesu Kristo. Twita tiusu yotomo alao me pamwe na kwatwa abonoka alao me meva langi onde aya ondonge iting grace yo etwa langi meva I know grace yo ekata wabonoka. Asifiwe Yesu Kristo. Mwe muthi mathiko kana mukathiko kwata kindu bandu lakini mwasa nengwe kata ninguka yoba ubingu ye thina wewe na woka wewe lite ukacha kwa pastor ni kuthuku pe mundu manane kuthuku na ikwatwa umwe uthonza nundu wako na hesabu bala uthi we wakito wa lakini we ona wewe tata ni wekata ni woka. May God bless you. Asuna ala meko mo wetwa meko mo lungalu na makosi wembe wangai umewekewa pate. Umewekewa pate. Na naomba uikule kitambo ufike mbinguni ukule ile yenyewe. Asifiwe Yesu Kristo. Ndo kana kaidi na neu kembwa kezi niko thiti toti. Lakini ba katika tibe sota na be mbisikiti
na mathisi la kwa kutoa people's park o Messi itina twabika sana nau pe kuthi hotelini magegata makaye kwa anaonja sini maonjo hapa na pale na kuombea hayo maonjo katika dunia hii. Mlango wa mwanao ufunguliwe apate kazi. Mlango wa mwanao ufunguliwe apate kuolewa katika jina la Yesu Kristo. Amen. 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 Ona nomba yako imenukelwe. Ndio. Teta atavida isn't it? Asifiwe Yesu Kristo. Tulikete ngali twendete kunombani ya tavida nimboone we shall arrive by fire by force in the name of who? Jesus Christ. Angeiwa mulo de la anakema gloria makamwa mamini to wangete na tuomba nyato pesa na tudhama atu enako katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Muthe andu makomba nambe metola mu maitha waku na maimolo tamamu wetu iwe wengolo ekauthi nyang'ang'anya na Mungu akutendee hayo katika jina la nani? Yes. Angi maikuya mwa ela mbesa kana kalaka silo kana kila kindu tuosie chako kitu na maiti tuyavyumwa tumerudisha maradufu katika jina la Yesu Kristo. Na wale ambao waliketi katika kiti ambacho unafaa kuketi, ile nafasi ambao ni yako, wakinyakua maana walisema wewe ni muboo. Wakati wa maonjo unafika, tutaingia titot. Tutaingia titot sasa tu tuomba kweke wasota. Kana kafanta ka sova, tukanoza na kuikwizitekezia. I pray in the name of Jesus, nafasi yako utarejeshewa katika jina la nani? La Yesu Kristo. Ndiko manga imasi ya mulunga lunata bwa nukadha usio wa meko mao. Maana utalipwa. 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 Bwana pokea sifa na utukufu kwa sababu ya ufunuo wa siku hii ya leo. Kia kisi andu mako na wimeke avina pena vata wako idha ngasi ya kwe kanesa tutika wana nwe na ila ilwaya na siya lo hindi tuwethiwe mamundu moka mutwawa na meko maitu ni Mungu wa ila kwe weka kenda tuwetwawa na nikalaka tena tubodhete munoni kana Yehova ibindali thi tumisie fe kwete la pati yukite na nundu pati nikabika ibindali thi nengando maku mumo mea newe ni maonjo ala mwokite pambe ala motangulia tuyaniwe nosio ni kuetela zinatuashiria kuwa kuna pati inakuja. Ni safari ndefu tufike Bwana mamkulini, lakini va katika tive kudhatu ndona na sindingi siki vadhukanyo zitatutosha na tunasema ni asante kwa wakati huu, ingawa kuna shida na kuna vita, kuna kufurahia na kungoja mboka yako ni ukite sherehe yako Bwana inafika, na hapo tutakula tufurahie milele na milele alange mei yani dhamu waki nundu kukudhaidha kwebata ni mubyano ndo amumanisio mako tewa na wikadwa tuomba tukiamini basi katika jina la Yesu sema amen. Amen. Bwana wabariki sana. Thank you.